Iva, nibqa' nsostni nemmen fil-pushback policy. Hekk saħaq il-ġimgħa filgħaxija fuq il-programm Xarabank li jixxandar fuq ix-xandir tal-Istat ir-rappreżentant tal-Partit Laburista Jeffrey Pulicino Orlando. Nibqa' nsostni, Iva, nibqa' nsostni li nemmen pushback. Nibqa' nsostni. F'Xarabank Pulicino Orlando kien wieħed minn żewġ kellieba fl-imkien mad-deputat bexxej Laburista Tony Abela li kien magħżul bil-Partit Laburista sabiex b'mod uffiċjali jirrappreżenta lill-partit. Pulicino Orlando saħaq ukoll li hu mhux waħdu fit-twemmin tiegħu favur il-pushback policy u saħaq li huma bosta dawk il-politiċi Ewropej li jemmnu f'din il-politika. Mhux jien biss dawk, mhux jien biss, anke ħafna politiċi Ewropej oħra. Da minkejja li fil-Parlament Ewropew kienu biss l-aktar politiċi estremisti u tal-lemin estrem li esprimew qbil mal-politika tal-pushback. F'kummenti riċenti lill-medja lokali, Jeffrey Pulicino Orlando saħaq li huwa kien kburi li jifforma parti mill-Partit Laburista ta' Joseph Muscat.